Tugiye kugaruka ku gice cya kabiri cya raporo ya Loni igaruka ku mirwano ikomeje kuba muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho bibasiye ku buryo budasubirwaho M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda muri iyi raporo. Twise cyane rero ku gice cya kabiri, abatakurikirana igice cya mbere mwakurikirana ku nkuru twabanje mbere y'iyi, murayibona turangije inkuru cyangwa hejuru hano murahabona linki kugira ngo mubashe kuba mwakurikirana igice cya mbere cy'iyi raporo. Twise cyane rero aho tugeze ni ku bikorwa bya gisirikare by'ihuriro Alliance Fleuve Congo, Mouvement du 23 Mars, AFC M23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Bakomeza bagira bati hagati y'Amata no Kwakira 2025 AFC M23 ifashijwe ku buryo buhoraho n'igisirikare cy'u Rwanda RDF yakoze ubukangurambaga bwa gisirikare buhuje imirongo myinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, inategura n'ibikorwa byo gutera ku mugaragaro Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma, AFC M23 na RDF byahinduye icyerekezo cy'ibikorwa byabyo bigamije kurandura ihangana ry'imitwe yo mu baturage, bikora ibitero byibasira imyanya ya FDLR cyane cyane mu karere ka Rucuru. Uko iminsi yagendaga ihita, AFC M23 yagura ibikorwa byayo mu turere twa Masisi na Warikare, inatangira no gukaza imyanya yayo ku murongo wo mu majyaruguru mu karere ka Rubero. Ibikorwa bya AFC M23 na RDF bigamije ibirindiro by'ingabo za FDLR. Aha niho tugeze. Guhera muri Mata 2025 imitwe ya RDF yakoze ibikorwa bihuriweho na AFC M23 igamije gukoma mu nkokora no guca intege FDLR. Mu ntangiriro ibi bikorwa byibasiye imitwe ya FDLR, amatsinda afatanyije na Wazalendo n'ibisigisigi by'ingabo za FRDC zakoreraga muri Goma no mu nkengero zayo, cyane cyane hafi y'imisozi ya Nyiragongo na Nyamuragira mu karere ka Nyiragongo. Nyuma yo kwirukanwa no gusunikirwa mu karere ka Rucuru, abarwanyi ba FDLR bakoranaga na VDP Wazalendo bakomeje gushyira igitutu kuri RDF na AFC M23, banagumana ubugenzuzi bw'igice mu buyobozi gakondo sheferi bwa Bwito na Bwisha. Ingamba za gisirikare za RDF na AFC M23 zashyize imbere kwibasira ibirindiro bizwi cyane bikekwa bya FDLR muri utu duce, aho abaturage benshi ari abahutu. Bakomeza bagira bati mu buyobozi gakondo bwa Bwito mu burengerazuba bwa Rucuru, RDF na AFC M23 byatangije ibikorwa bihujwe mu mpera za Mata no mu ntangiriro za Gicurasi byibasira FDLR n'imitwe ifatanyije nayo ya Collectif de Mouvement pour le Changement, Force de Défense du Peuple CMC FDP, cyane cyane mu gace ka Nyanzare, Bukombo, Tongo na Bambu. Imirwano ikaze yongeye kubura muri Nyakanga kandi yongeye gutangira guhera mu Kwakira, guhera muri Nzeri. Itsinda ry'impuguke ryabonye ko hari ingabo za RDF zasubijwe ku bindi bibuga by'imirwano, cyane cyane i Masisi. Mu myanya wazo AFC M23 yohereje brigade ya 4 nshya igizwe hanini n'abarwanyi bashya, harimo n'abahoze muri Wazalendo na FRDC bayobowe na Mapenzi wahoze ari umuyobozi wa Nduma Defense du Congo Renové. Mapenzi NDC ifatanyije na Wazalendo winjiye muri AFC M23 muri Urugwe 2025. Imirwano yaranzwe n'imirwano ikomeye yo ku butaka n'ibikorwa bya systeme byo kugota no gushakisha byakozwe n'ingabo za RDF na AFC M23 bigamije FDLR n'imitwe igifasha, ndetse n'abasivile bashinjwaga gukorana na FDLR n'iyo mitwe, harimo abagore n'abana. AFC M23 yakunze gutanga amabwiriza yo kwimura abaturage ku gahato, ibaburira ko umuntu wese waguma muri ako gace azafatwa nk'intego. Ahenshi hibasirwaga harimo imirima y'ubuhinzi icungwa na FDLR n'imitwe iyifasha iri muri pariki y'igihugu ya Virunga no mu nkengero zayo, nk'uduce twa Mozambique na Kazoloho niko banditse muri raporo.
twari twarigeze kwibasirwa no mu bihe byashize. Ingabo za RDF na AFC M23 zakoze iyicwa ry'abantu mu buryo bwihuse, ifatwa n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko ndetse no gusenya no gutwika ku bushake ibikorwa remezo by'abasivile harimo amazu n'imidugudu, bigateza kwimurwa kw'abantu benshi guhera mu ntangiriro z'ibi bikorwa. Muri Mataroni n'imiryango itanga ubutabazi byatangaje ko mu buyobozi gakondo bwa Bwito honyine abasivili barenga 300 bishwe, harimo abaguye mu mirwano nk'ingaruka zayo n'abiciye mu bwicanyi bwagambiriwe. Iyi raporo ikomeza igira iti guhera hagati muri Nyakanga 2025 igisirikare cy'u Rwanda RDF na AFC M23 byongeye gutangiza ibikorwa bya gisirikare nyuma y'isubirwamo rinini ry'ingabo. Muri iki cyiciro byibasiye uduce two mu burasirazuba bw'akarere ka Rucuru, cyane cyane uduce two mu mudugudu wa Binza mu buyobozi gakondo bwa Bwisha, aho hakoreraga abarwanyi ba Rudurunana, umutwe wacitse cyangwa wakomotse kuri FDLR. Ingabo za RDF zakoze ibikorwa binini byo kugota no gushakisha mu mirima iri ku muhanda munini uhuza Kiwanja n'umujyi wo ku muhanda wa Ishasha. Ingabo za AFC M23 zashyizeho uruzitiro rw'umutekano rukikije ako gace, zishyiraho ingamba zikakaye zikumira ingendo z'abasivile binjira n'abasohoka. Ubuhamya bwinshi bw'abatangabuhamya n'abarokotse bwemeje ko habaye ubwicanyi n'iyicwa ry'abantu mu buryo bw'impanuka no kutavangura, harimo abagore n'abana. Hagati ya tariki ya 9 na 27 Nyakanga hatangajwe ko abasivili barenga 300 bishwe mu itsinda ry'imidugudu rya Binza, cyane cyane Inyamirima, Kishalo, Burambo, Kiseguro, Katwiguro, Musinga, Kigarigari no mu nkengero zawo. Abenshi mu bahitanywe bari abahinzi n'imiryango yabo bari bacumbitse mu mirima yabo mu gihe cy'ihinga. Ubuhanga buhuje bushimangirwa n'ibimenyetso by'amafoto n'amashusho ya video bwerekanye ko abasivili benshi bishwe mu buryo bwihuse nyuma yo gushinjwa ku buryo butemewe gukorana na FDLR cyangwa indi mitwe ya wazalendo. Imirambo yakundaga kujugunywa mu migezi kandi abayobozi bo ku rwego rwaho ba AFC M23 babujije gushyingura abapfuye. Muri ibi bikorwa byose RDF na AFC M23 basenye kandi batwika ku buryo buhoraho ingando z'abasivile zarimo abagize FDLR, imiryango yabo cyangwa abakekwaho kubashyigikira. Isesengura ry'ibimenyetso by'amafoto, amashusho yafatiwe mu kirere, satellite, image n'amakuru aturuka muri systeme ya NASA yo gutahura inkongi z'umuriro byemejwe kandi bishimangira zimwe muri izo manuka. Abafatanyabikorwa mu by'ubutabazi, imiryango ya societe civile n'abayobozi baho ahantu bamaganye imyitwarire ya AFC M23 yo kwirukana abasivile no kubima nyuma uburenganzira bwo gusubira ku butaka bwabo muri utu duce, bigatuma batakaza imibereho yabo kandi hagatera inzara ikomeye iri hafi. Ibiro bya Loni bishinzwe impunzi HCR muri Uganda byatangaje ko hagati ya Mutarama na tariki ya 21 Nzeri 2025 impunzi zirenga 70,000 zinjiye muri icyo gihugu, kandi bigaragaza umubare w'impunzi zituruka mu karere ka Rucuru wazamutse cyane guhera muri Mata. Bikaba bihurana n'itangizwa ry'ibikorwa byo kurwanya FDLR, kwibasira ku bushake kandi mu buryo buhoraho itsinda runaka ari ryo FDLR n'abasivili bafitanye isano nayo ahanini bakomoka mu muryango w'abahutu bishobora gufatwa nk'icyaha cy'intambara cyangwa icyaha kibasiye inyokomuntu. Raporo ikomeza igira iti ku rwego rw'imikorere ya gisirikare, ubuyobozi gakondo bwa Bwito na Bwisha bugengwa n'ubuyobozi bwa zone ya mbere y'ubwirinzi ya AFC M23 buyobowe na General de Brigade Baudouin Ngaruye.
Ngaruye yafatiwe ibihano na Loni mu mwaka wa 2014 kubera uruhare rwe mu bikorwa bya gisirikare byagize ingaruka ku ishwa ry'abasivile ryateguwe kandi rigamije abantu ku giti cyabo, ndetse no kubera ko mu bikorwa byo kurwanya FDLR mu mwaka wa 2009 yategetse ko abasore bose bicwa, naho abana, abagore n'abageze mu zabukuru bagafatwa bakoherezwa mu Rwanda. Ibikorwa byakozwe mu buyobozi gakondo bwa Bwito na Bwisha ntibyatumye hafatwa cyangwa habaho kuba banetraliza umuyobozi mukuru w'umutwe wa FDLR. Reka twerekeze muri Masisi na Warikare. Iyi raporo ivuga ko guhera mu mpera za Gicurasi 2025 AFC M23 ifashijwe na RDF yatangiye gutegura ibitero bishya ivuye mu karere ka Masisi igana mu karere ka Warikare. Yari yaravuyemo muri Mata 2025 kubera imbogamizi z'itangwa ry'ibikoresho n'igitutu cya diplomasi. AFC M23 na RDF bohereje ingabo zinyongera mu karere ka Masisi ku mihanda Masisi Kashebere na Nyabiondo Kashebere ku mupaka n'akarere ka Warikare bagamije gufata umujyi wa Warikare. Raporo ikomeza igira iti mu mezi ya Kamena na Nyakanga ibikorwa bya gisirikare byariyongereye cyane mu turere twa Masisi na Warikare uko AFC M23 na RDF byasunikaga berekeza iburengerazuba kandi bigashimangira imyanya y'ingenzi mu gihuriro rya VDP Wazalendo ryakajije ibikorwa byo kubabangamira rigamije gutinza izo ntera, bigateza imirwano ikaze hafi ya Pinga na Mpeti no ku muhanda Masisi Kashebere Kibati. Mu ntangiriro za Nzeri AFC M23 na RDF bari bamaze gusubira gutunganya ingabo zabo hafi ya Pinga no mu majyaruguru ya Masisi, harimo no muri Bibwe, ahantu h'ingenzi hahurira imihanda ihuza Rucuru, Masisi na Warikare. Ibyo bikaba byarahuranye n'isubirwamo ry'ingabo za RDF zari zivuye muri Rucuru. Hagati muri Nzeri AFC M23 na RDF byatangije ibikorwa mu majyaruguru y'akarere ka Masisi bifata Bibwe n'uduce twinshi tuhakikije, ahabarirwa ubuso bwa kilometero kare zigera ku 100. Mu gihe byakomezaga gutera byerekeza Rukweti, icyiciro gikuru cy'ihuriro ry'abaharanira Congo yigenga kandi yigenga ku buryo busesuye APCRS, abo nabo n'abazarendo, n'inzira nyamukuru yinjira muri Warikare. Mu mpera za Nzeri ibikorwa bya AFC M23 na RDF byari byagutse ku mirongo 3 y'intambara bigamije kugota Pinga hagati y'impera za Nzeri n'intangiriro z'ukwakira. Imitwe ya VDP Wazalendo yakajije cyane imbaraga mu gushaka guhungabanya imirongo yo gutwara no gutanga ibikoresho ku muhanda Bibwe Pinga, nawo ukoreshwa mu ngendo za VDP Wazalendo cyane cyane APCRS na FDLR. Imirwano yakomeje hafi ya Bibwe mu kwezi k'ukwakira, maze AFC M23 na RDF bifata indi midugudu mishya hagati ya Nzeri hagati y'imera z'ukwakira mu rwego rwo guhagarika ukwaguka kwa AFC M23 na RDF. FARDC yakajije ibitero byo mu kirere cyane cyane Ibibwe, Impeti n'Iminjenje hagati ya tariki ya 19 na 21 Nzeri, zishyigikiwe ku bice bya VDP Wazalendo na FDLR kugira ngo bikore ibikorwa bya gisirikare by'ukundi byo ku butaka. Reka twerekeze Rubero. Muri raporo bakomeza bagira bati icyarimwe AFC M23 ifashijwe na RDF yashimangiye imyanya yayo mu karere ka Rubero yitegura ibikorwa bya gisirikare by'igihe kiri imbere. Hagati mu kwakira AFC M23 na RDF byohereje izindi ngabo zivuye Icanzu zijya ku murongo w'intambara wa Rubero ku muhanda Kanyabayonga Kirumba, harimo uko bigaragara n'abasirikare bashya bari barangije amahugurwa ku ya mbere ukwakira. Iyi imyerekezo yo mu majyaruguru yagaragaje intego ya AFC M23 yo kwagura ingufu na influence yayo igana i Butembo, Ibeni n'Ikisangani nk'uko byemejwe n'amasoko ari imbere muri AFC M23 kandi bikagaragara mu magambo yatangajwe ku mugaragaro n'abayobozi bakuru ba AFC M23. Twerekeje
muri Sud Kivu AFC M23 na RDF bagiye bagura buhoro buhoro kandi bashimangira uko bahari, no kuvuga ngo kugaragara kwabo muri Sud Kivu ku mihanda itandukanye inyura mu turere twa Walungu, Mwenga, Uvira na Karehe. Kohereza ingabo byagaragazaga ko intego yabo y'ingenzi yari ugucunga inzira z'ingenzi z'inzira, no kuvuga ngo ni koridoro za transit n'ahacukurwa amabuye y'agaciro, ndetse no gushimangira kwirwaneho mu misozi miremire o plateau. Guhera mu mpera za Mata hagaragaye koherezwa ingabo z'inyongera ahantu h'ingenzi nka Kamanyura, Katogota, Nyangezi, Ruhwinja na Kaziba, harimo n'imitwe yanyuze ku mupaka uhuza u Rwanda. Ibi byatumye AFC M23 na RDF bikomeza kugenzura ibigo nyamukuru by'inzira z'ubuhahirane, cyane cyane Kaziba, Katogota n'umuhora wa Tubimbi, Ruhwinja, kandi bigafasha ibikorwa byagutse biva mu kibaya cya Ruzizi cyangwa Rusizi bigana mu misozi miremire. Gukomeza gutera berekeza Walungu na Shabunda muri Nzeri no mu Kwakira bikarangira hafashwe Nzibira, Runtunkulu, Curuwe, Lubimbe n'imyanya iri ku muhanda wa Province 503. Ahantu reka masubiremo neza, harakomeye ni Nzibira, Runtunkulu, Curuwe, Lubimbe n'imyanya iri mu mihanda ya Province 503. Bigaragaza ya Province 503 bigaragaza nk'igerageza ryo kwigarurira imiyoboro nyamukuru yo gutwara no gutanga ibikoresho ihuza Walungu, Shabunda na Mwenga, kimwe n'ibibuga by'indege, indege nto n'ahantu h'ingenzi hacururizwa amabuye y'agaciro. Raporo ikomeza igira iti AFC M23 na RDF nabyo byakomeje gutanga ubufasha bwa gisirikare bukomeye mu duce twaguswe tugenzurwa na Muvoma MRDP twirwaneho mu misozi miremire, byohereza ingabo z'inyongera, nubwo FRDC, ingabo z'igihugu cy'u Burundi, FDNB n'imitwe y'abazarendo byabashyiragaho igitutu gikomeye nyuma y'uko inkunga y'ingabo za AFC M23 iyobowe na Lieutenant Colonel Japhet Gafuke yageze iminembwe muri 2025. Indi nkunga ya kabiri iyobowe na Lieutenant Colonel Oscar Ndabagaza yabanje kuburizwamo ubwo yageragezaga kunyura mu bice byari bihakikije, ariko iza kugera imikenge mu mpera za Kanama. Ubufasha bwa AFC M23 na RDF bwakomeje kuba ingenzi cyane kuko inzira n'imirongo yo gutanga ibikoresho kuri MRDP twirwaneho yageraga ku baturage b'abanyamurenge yarasenywe, kandi ako karere kakomeje kugorwa n'ubukungu no kurushaho kugotwa. Ihuriro rigizwe na FRDC, Wazarendo na FDNB, ingabo z'u Burundi, ryakomeje kurwanya no gukumira ukwaguka kwa AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda ku mirongo itandukanye y'imirwano. Ukugera kwa AFC M23 igana Uvira kwahagaritswe n'imyanya yarindwaga n'ingabo za FDNB na FRDC zarinze ikibaya cya Rusizi. Ukwaguka mu duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro muri Sud Kivu. AFC M23 ifashijwe n'ingabo z'u Rwanda yakomeje kwagura no gushimangira igenzura ryayo ku duce tw'ingenzi ducukurwamo amabuye y'agaciro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bityo ikomeza kubona umutungo w'amabuye y'agaciro wagize uruhare rukomeye mu gutera inkunga ibikorwa byayo bya gisirikare. Muri raporo bakomeza bavuga ngo ku mabuye y'agaciro azwi nka Thriti cyangwa Tini, Tantale na Tungsten na Zahabu. AFC M23 yakomeje kugenzura ahantu h'ingenzi hacukurwa amabuye y'agaciro azwi nka Thriti. Thriti ubwo ni Tini, Tantale na Tungsten.
hafi ya Lumbishi, Numbi na Nyabibwe mu karere ka Kare. Kwa 21 Nzeri yafashe Nzibira, ahantu h'ingenzi hacururizwa amabuye y'agaciro mu karere ka Warungu. Hakaba kandi inzira yitambukira inzira nyine icamo amabuye y'agaciro aturuka mu karere ka Shabunda, cyane cyane Kasiterite na Koruta, biva mu duce ducukurwamo amabuye hafi ya Nzovu. Bitewe n'uko kwaguka hafi 1/2 cy'umusaruro wa Kasiterite na Koruta w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse narenze 2/3 by'umusaruro wa Wolframite biva mu turere turubu bigenzurwa na AFC M23. Igice kinini cy'ubucukuzi bwa zahabu bukorwa mu buryo bw'ubukorikori no kwifashisha imashini zoroheje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bwibumbiye mu turere twa Shabunda, Mwenga na Fizi, mu duce tugenzurwa na FARDC n'imitwe ya Wazalendo. Ku rundi ruhande hari imirima 3 ikomeye icukurwamo zahabu iri mu duce tw'intara tugenzurwa na AFC M23, ariyo ahantu hanini hacukurwamo zahabu mu buryo bw'ubukorikori: Iruhihi mu karere ka Kabare, ikirombe cya Twangiza mu karere ka Mwenga, ndetse n'ahandi hacukurwa amabuye y'agaciro hifashishwa imashini zoroheje hafi ya Karihembu mu karere ka Warungu. Igenzura ry'ubucukuzi bwa zahabu Iruhihi ryakozwe n'ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars. Ubucukuzi bwa zahabu bukorwa mu buryo bw'ubukorikori bwiyongereye cyane Iruhihi nyuma yo kuvumbura ingufu z'amabuye akize ku kigo cya Lomera muri Mutarama 2025. Amashusho ya satelite yemeza ukwiyongera kwihuse kw'ibikorwa by'ubucukuzi n'ishyirwaho ry'ahantu hacyacukurwamo amabuye. Dukurikije amakuru aturuka ku baturage bo muri ako gace, abarenga 5,000 b'abacukuzi nyine bacukura mu buryo bworoheje cyangwa mu buryo gakondo cyangwa mu buryo bw'ubukorikori nk'uko bivugwa muri raporo bakoze Ilomera mu mezi 6 ya mbere 2025, bacukura mu myobo amagana yari muri ibyo bikorwa. Raporo ikomeza igira iti AFC M23 yashyizeho igenzura rya nyabyo ku bikorwa by'ubucukuzi muri ako gace nyuma yo gufata ubutegetsi hagati ya Gashyantare. Isimbuza inzego za leta zemewe n'ibiro by'ubucukuzi byo ku rwego rwaho bikorera munsi y'ubutegetsi bwayo. Ubutegetsi bwa nyabyo bwashyizeho umusoro w'umusaruro wa 30% ku giciro cy'ibuye rigurishwa ku munwa w'ikirombe cyangwa aho ku kirombe. Abakozi ba AFC M23 bashyizeho uburyo buteguye neza bwo kugenzura no gusuzuma ubwiza bw'amabuye, harimo ubugenzuzi buhoraho bw'ingano y'icyuma kiboneka mu myobo ikora, ndetse no kugenzura ingano y'amabuye atwarwa ajyanwa mu mashini zimenagura. Hanashyizweho andi mafaranga y'inyongera ku banyamwuga n'ibikorwa bitandukanye byo mu rwego rw'ubucukuzi. Kwa 30 Kanama AFC M23 yahagaritse by'agateganyo ibikorwa by'ubucukuzi Ilomera bitewe n'amakimbirane yagiranye n'abakora mu rwego rw'ubucukuzi. Yatewe n'ingaruka zifatanyije zo kwaguka k'ubucukuzi budakurikiza amategeko n'imyitwarire yo gushaka inyungu zidasobanutse ya AFC M23. Yasezeranyije ko izasubukura ibikorwa nyuma yo kwandikisha abacukuzi b'ubukorikori cyangwa bakora mu buryo bwa gakondo. Gutinza ishyirwa mu bikorwa by'iryo gahunda yo kwandikisha byatumye hakekwa ko ubutegetsi bwa nyabwo bwashaka kwibukira ku bucukuzi bukoresha imashini zoroheje. Twangiza mining. Kwa 8 Gicurasi 2025 AFC M23 yafashe igenzura ry'ikirombe kinini cya zahabu gikorerwa ku butaka bugaragara kiri muri sheferi ya Ruhwinja mu karere ka Mwenga.
kikaba icya sosiyete Twangiza Mining SA. Ikirombe cyari cyaramaze guhagarika kohereza zahabu hanze kuva mu mpera za 2019. Twangiza kikaba gifite akamaro gakomeye cyane mu rwego rw'inyungu z'igihugu, kuko aricyo cyonyine muri Kivu gifite ubucukuzi bwa zahabu ku gipimo cy'inganda, kandi kikaba gifite ibikorwa remezo bikomeye byo kuyitunganya. Isesengura ry'amashusho ya satelite afite umwimerere mwinshi ryagaragaje urwego rwo hejuru rw'ibikorwa hagati yo gufatwa kw'ikirombe muri Gicurasi n'ukwezi kwa Nzeri, harimo cyane imirimo minini yo gusana no gusubizaho ibikorwa, gusana imihanda, gukuraho ibisigazwa by'imisenyi n'imigogo byatewe n'isenyuka ry'ubutaka n'ibindi. Imodoka ziremereye zirenga 12 zabonetse zikora mu birombe zicukuramo ku mugaragaro nk'uko bigaragara muri raporo. Iyi raporo ikomeza igira iti kuwa 15 kwa 23 Ukwakira 2025 FARDC izo ngabo zagabye ibitero byo mu kirere kuri Twangiza mu rwego rwo guhagarika imirimo yo gusubiza ikirombe mu mikorere, zangiza ibikoresho bitanga amashanyarazi ndetse zisenya ibigega bibiri bibikwamo lisansi n'igice cy'uruganda rutunganya amabuye. Sosiyete Twangiza Mining SA yamaganye ku mugaragaro isahurwa n'isenywa bikozwe mu buryo buhoraho ku bikorwa remezo by'inganda n'ibidukikije. Bivugwa ko byakozwe na AFC M23 ishinja kandi ingabo z'u Rwanda kuyifasha mu buryo bugaragara. Kuwa 23 Ukwakira umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga yahakanye ku mugaragaro ibyo birego, avuga ko ikirombe kidakora, ko harimo gusa abacukuzi basanzwe bakora mu buryo gakondo, kandi ko AFC M23 idafite ubumenyi n'ubushobozi bikenewe kugira ngo icukure amabuye ya zahabu ku rwego rw'inganda. Iyi raporo ikomereza ku bijyanye ngo n'ubufasha bukomeye bw'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa bya gisirikare no mu gufata no kugenzura ubutaka. Hariho tugiye. Itsinda ry'impuguke ryabonye ibindi bimenyetso bifatika birimo ubuhamya buturuka mu buyobozi bwa AFC M23, ku muyobozi mukuru wa AFC M23, mu nzego z'iperereza, ku ba diplomate no mu nzego z'umutekano, byemeza ko RDF yakomeje kohereza ingabo zayo zambuka umupaka, kongera ubwitabire bwayo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kwishyira ku mirongo y'imbere y'imirwano no kwitabira imirwano mu buryo butaziguye, cyane cyane iyoboye ibikorwa byo kurwanya FDLR mu turere twa Nyiragongo na Rucuru. Iyi raporo yategurwaga hakurikijwe isesengura ryoroshye ariko ryitondewe ry'itsinda ry'impuguke hagati y'abasirikari 6,000 n'ibihumbi 7,000 ba RDF bangana nibura na brigade ebyiri n'amabatayo abiri y'ingabo zidasanzwe Special Forces bari bagikambitse muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Izi zari ingabo zateguwe hakurikijwe inshingano n'imirimo yihariye, zakozwe ku buryo bwihariye hagamijwe ibikorwa byo kwambuka umupaka bikorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi zirimo abasirikare b'ingabo zidasanzwe n'umubare munini w'abari mu ngabo z'abasirikare b'inyongera, aba Reserve Forces. Tugiye kuri ngo brigade imwe y'ingabo z'u Rwanda RDF yakoreraga mu gace ka mbere k'ubwirinzi ka AFC M23 kaba kari muri Goma, Nyiragongo, Binza Bwito na Rucuru, kimwe na Kanyabayonga, Kirumba na Kipese mu karere ka Rubero. Indi brigade y'ingabo z'u Rwanda ngo yakoreraga mu gace ka kabiri k'ubwirinzi, ikaba yarakoreraga muri Masisi, Warikare, Bibwe, Kalembe ku murongo w'imbere wa Pinga, ndetse no mu bice bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko wa Lungu, Muinga na Minembwe. Mu gice cyose iyi raporo ikubiyemo habayeho kongera ingabo no kuzigabanya kenshi hagati no mu byerekezo bitandukanye by'imirwano.
RDF yashyizeho kandi ibirindiro ku kirwa cya Ijwi bikunze gukoreshwa mu kohereza no gusimburanya ingabo hakoreshejwe ikiyaga cya Kivu. Raporo ikomeza ivuga ngo ku bufasha bwa RDF bwabaye ingenzi cyane mu gutsinda ibikorwa bya gisirikare harimo no gufata uduce dushya nka Bibwe. Amakuru aturuka mu buyobozi bwa AFC M23 harimo n'umuyobozi mukuru uri gukorana bya hafi na RDF mu bikorwa bihuriweho yemeje ko abasirikare ba RDF bita friendly forces aribo bagenzura imirongo y'imbere kandi bakurikirana bagategeka abarwanyi ba M23. Abatangabuhamya b'amaso n'abandi bakomoka muri AFC M23 bavuze ko byari byoroshye gutandukanya abasirikare ba RDF n'abarwanyi ba AFC M23 hashingiwe ku bikoresho bakoresha ku rwego rw'imyitwarire n'imyitozo ya gisirikare, ku miterere y'imirimo yabo no ku miterere y'ubuyobozi bwabo. Abasirikare ba RDF bakoreshaga ibikoresho bigezweho kurushaho, bagakorera mu mitwe itandukanye n'iya AFC M23 nubwo bakoraga ibikorwa bihuriweho, kandi uburyo bagendaga n'imvugo accent byabagiraga abamenyekanaga mu buryo bworoshye ku kibuga cy'imirwano. Itsinda ry'impuguke ryakomeje kugaragaza ikoreshwa rya RDF ry'ikoranabuhanga n'ibikoresho bya gisirikare bihanitse birimo systeme zo guhagarika itumanaho n'iz'ubutasi. Ryakoze kandi isesengura rya tekinike ry'ibyuma by'itumanaho bya gisirikare n'icyuma cy'itumanaho cya gisirikare cyafatanywe n'umusirikare wa RDF imasisi muri 2025 ngo cyari gifite ikirango kivuga ngo RT 7106 Tadilan Communications. Tujye ku bijyanye ngo n'ingabo zunganira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubufatanye bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC n'abakorerabushake b'igihugu mu kurinda igihugu VDP Wazalendo hamwe n'ingabo za FDLR. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakomeje kwishingikiriza kuri VDP Wazalendo nk'ingabo zunganira FARDC mu guhangana n'iterambere rya AFC M23 na RDF no mu kongera kwigarurira uduce tw'ingenzi twa gisirikare n'ubwigenge bw'igihugu. Yanakomeje kandi gukorana n'ingabo za FDLR nubwo yavugaga ko ifite umugambi wo kuzinetraliza. Ikomeza igira iti ahakorerwa ibikorwa bya gisirikare n'imiyoborere y'abakorerabushake b'igihugu mu kurinda igihugu VDP Wazalendo. Muri Kivu y'Amajyaruguru VDP Wazalendo na FDLR bakomeje kuba ku mirongo myinshi y'ingenzi y'imirwano mu turere twa Masisi, Rucuru, Nyiragongo na Warikare ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Bakomeje gufata umurongo wa mbere w'ubwirinzi bityo bagafasha FARDC. Kuva muri Kamena 2025 imitwe ya VDP Wazalendo ikunze gukorana bya hafi na FDLR yakoze ibitero bitunguranye ndetse n'ibijyanye no kugambana igamije AFC M23 na RDF, yaba mu rwego rwo kwisubiza ibirindiro by'ingenzi bya gisirikare yaba no mu rwego rwo guhungabanya iterambere rya AFC M23 na RDF n'imirongo yabo yo gutwara ibikoresho n'ibiribwa bya gisirikare. Iyi raporo ikomeza igira iti imiterere y'ubuyobozi bwa VDP Wazalendo yakomeje kuba hafi ya yayindi nubwo hari bamwe mu barwanyi bahindutse bakajya ku ruhande rwa AFC M23 barimo mapenzi bo mu mutwe wa NDC RM. Kuva muri Werurwe AFC M23 na FDLR bakomeje kenshi guhatira VDP Wazalendo gusubira inyuma cyangwa kwimurwa mu bindi bice. Guido Shimilayi Muisa, umuyobozi wa NDCL akaba n'umugaba wa VDP Wazalendo, yimuye icyicaro gikuru cye avuye Ipinga ajya Ikibati mu karere ka Warikare agamije guhagarika
no kugabanya iterambere rya RDF na AFC M23 ku murongo wa Warikare, Kibua, Kashebere, Masisi. Umuyobozi w'umutwe wa APCRS Janvier Kalayiri Boyingo hamwe n'ingabo ze bari bafite ibirindiro Irukweti mu karere ka Masisi, mu gihe umutwe wa CMC FDP uyobowe na Dominique Ndaruhutse wari uri muri pariki y'igihugu ya Virunga, ukaba waragize uruhare mu mirwano yabereye mu bice birimo Katsiru, Rwindi, Bukombo, Bambo, Tongo na Karengera mu karere ka Rucuru. Gukomeza gushyigikira turakomeje tuvuga ku gukomeza gushyigikirwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kwa 30 Nzeri 2025 abayobozi ba VDP Wazalendo n'inzego za leta bahuriye Kinshasa kugira ngo basubiremo kandi basobanure neza ingamba zo gusubiza inyuma umwanzi no gukomeza ubufatanye. Nk'uko amakuru yizewe yarazi ibyaganiriweho abivuga, leta yemeye gukomeza gutera inkunga ifinansa ndetse no mu bikorwa bya logistique VDP Wazalendo. Leta yakomeje gutanga amadolari ibihumbi 3 buri kwezi kuri VDP Wazalendo binyuze ku biro bya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Colonel Sekololo, umusirikare wa FARDC ukorera i Warikare, yakomeje kuba umuhuza hagati ya FARDC na VDP Wazalendo. Ingendo zisanzwe z'indege z'intambara za FARDC za kajugujugu cyangwa helicopter zijya ku mirongo itandukanye y'imirwano irinzwe na VDP Wazalendo i Warikare zatumye hatangwamo impuzankano za gisirikare, intwaro n'amasasu ndetse n'ibiribwa. FARDC yanatanze inkunga y'indege ku mitwe ya VDP Wazalendo, kandi hari n'ingabo za FARDC zakoze ibikorwa bya gisirikare ku butaka zifatanyije na VDP Wazalendo mu bikorwa bimwe na bimwe. Ibi byagaragaje kudasobanuka neza kw'imiterere y'ubuyobozi bwa gisirikare no kwiyongera ku kwishingikirana mu mikorere y'izo ngabo. Ibijyanye no kongera imbaraga zo kwambura intwaro ingabo za FDLR cyangwa imbaraga zaba zarashyizwe mu kwambura intwaro ingabo za FDLR mu rwego rwo kugaragaza ko igihugu kiyemeje inzira y'amahoro no gushyira mu bikorwa igitekerezo rusange cy'ibikorwa bya gisirikare n'itegeko ryabigennye. FARDC yasohoye itangazo ku wa 10 Ukwakira 2025 isaba FDLR gushyira hasi intwaro no kwitanga, ibaburira ko kutabyubahiriza byazakurikirwa no kubambura intwaro ku ngufu. Abasirikare ba FARDC n'abaturage bo mu bice birebwa basabwe guhagarika imikoranire yose na FDLR. Itangazo ryateje umwuka mubi n'amakimbirane hagati ya FARDC na FDLR ndetse no hagati ya FARDC namwe mu matsinda ya Wazalendo. Nyuma yaho bamwe mu bayobozi ba FARDC n'abakozi ba leta bashatse guturisha FDLR babizeza ko ubufatanye buzagumaho bitewe n'uruhare rukomeye FDLR ifite mu bikorwa bya gisirikare biri gukorwa ku butaka. Byongeye kandi FARDC zari zifite ubushobozi n'ingufu za gisirikare bihagije byo guhagarika no kunetraliza FDLR burundu. Amasosiyete ya gisirikare yigenga n'abatanga serivisi zunganira. Kuva AFC M23 yafata umujyi wa Goma muri Mutarama 2025, sosiyete ya gisirikare yigenga Congo Protection yahagaritse ibikorwa byayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amasezerano ya Congo Aviation yahoze yitwa Ajemila yahagaritswe bitunguranye mu mpera za Nyakanga nyuma y'ibirego by'uko yagize uruhare mu ifatwa rya Goma na Bukavu. Kuva kuri iyo tariki, abapilote ba drones zo mu bwoko bwa CH4 ba sosiyete Congo Aviation bamenyekanye nk'abaturage ba Algeria bahise bakoreshwa mu buryo butaziguye na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Tujye kuri Kisangani, igicumbi cy'ingenzi cy'ibikorwa bya FARDC n'ikorwa ry'amasosiyete ya gisirikare yigenga. Umujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo ucumbikiye icyicaro gikuru cyitwa zone ya 3 y'ubwirinzi cya FARDC.
ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kisangani gikoreshwa nk'ibirindiro by'ibikorwa bya drones ndetse n'ikigo cya logistique cyo gutanga ibikoresho ku ngabo ziri ku mirongo y'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kisangani kandi yabaye urubuga rushya rw'ingenzi rwo kwakiriramo no koherezamo amasosiyete ya gisirikare yigenga. Kuba hari ibigo bya gisirikare by'amahanga cyane cyane ibikomoka muri Amerika y'Amajyepfo byemejwe Ikisangani ni Warikare. Kuva muri Nyakanga 2025 abakozi b'abasivili ba gisirikare bakomoka muri El Salvador boherejwe gukorana na FRDC mu nkambi ya Generali de Corps d'Armée Bahuma Ikisangani. Ihohoterwa ry'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu ntambara. Muri raporo bagira bati mu bihe by'imirwano ikomeje muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, impande zose zirwana zagize uruhare mu kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara nayo uburenganzira bwa muntu, harimo no kwiyongera gukabije kwicwa ry'abantu mu buryo bwihuse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Dukurikije imibare ya Loni ikurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu hagati y'Amata n'Ukwakira 2025, iyicwa ridasobanurwa n'amategeko ryabaye ihohoterwa ryagaragaye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho AFC M23 ifatwa nk'umugizi wa nabi mukuru, ikaba ishinjwa hafi 45% byicwa ryose ryatangajwe mu gihugu. Umubare wabashimuswe harimo no gushimuta hagamijwe gutozwa ku ngufu mu gisirikare, ndetse n'abakorewe iyicarubozo n'ihohoterwa bashinjwa AFC M23 bavuga ko umubare wabaye mwinshi ukarenga abishwe n'uwo mutwe nk'uko inzego za Loni zishinzwe uburenganzira bwa muntu zibivuga. AFC M23 niyo yari ifite uruhare runini mu ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ryagaragaye muri icyo gice, ikaba ishinjwa hejuru ya 30% by'iyicarubozo ryose ryanditswe. Amatsinda ya VDP Wazalendo nayo yakoze ibikorwa byo kwihorera birimo icwa ry'abantu mu buryo bwihuse n'ubwicanyi bw'abantu bashinjwaga gukorana na AFC M23, nubwo byabaye ku gipimo gito ugereranyije n'ihohoterwa ryateguwe kandi rikozwe mu buryo bwa systeme ryakozwe na AFC M23 na RDF, abitwaje intwaro bo muri Alliance des Nationalistes Congolais pour la Défense des Droits Humains bagaragaye kenshi mu byaha bikomeye byakorewe abasivile birimo gushimuta abantu, gusahura, gufata abagore ku ngufu, kwica abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gutwika inzu ku bushake. Muri Kivu y'Amajyepfo, imitwe y'Abazalendo yashyizeho systeme zo kugenzura abaturage binyuze mu kwagura imipaka ya bariyeri zo ku mihanda, bigatuma ingendo z'abasivile zibangamirwa bikomeye mu turere twa Uvira, Fizi na Mwenga. Abaturage bagiye basabwa kwishyura amafaranga y'ikirenga kuri izo bariyeri, bagakorerwa iyamburwa ry'imitungo ku ngufu, ihohoterwa, gufatwa ku ngufu n'ishwa ridasobanurwa n'amategeko. Abakozi b'imiryango itanga ubutabazi bagaragaje ko ibi byabangamiye cyane ubwisanzure bwabo bwo kugenda. Hakaba haragaragaye kenshi ibikorwa byo kubahutaza no kubasaba ruswa. Tugiye kwigenzura ry'iyimurwa ry'abaturage n'iyoherezwa ku ngufu ngo bikorwa na AFC M23. Nk'uko iyi raporo ibitangaza, kuva muri Gicurasi 2025 AFC M23 yagize uruhare mu kohereza ku ngufu no mu buryo bwiswe ubushake ibihumbi by'impunzi z'abahutu zari zituye muri Kivu y'Amajyaruguru zisubizwa mu Rwanda. Ibikorwa bihuriweho bya RDF na AFC M23 byibasiye imiryango ifitanye isano na FDLR, biherekejwe no kwirukana ku ngufu abaturage biganjemo abahutu muri ibyo bice. Byateje impungenge zikomeye z'uko hari umugambi wo guhindura imiterere y'abaturage, demografi mu burasirazuba bwa Congo. Ku bijyanye n'iyoherezwa ku ngufu ry'abasivile b'abahutu mu Rwanda muri Gicurasi 2025, ku wa 12 Gicurasi 2025 AFC M23 yakusanyije abasivile barenga 2,000 mu bigo by'agateganyo bikikije Goma na Sake. Ahanini
abahutu bakomokaga mu midugudu iri hafi ya pariki ya Virunga bari barimuwe ku ngufu muri Gashyantare ibajyana ku ngufu mu kigo cy'inzibacyuho cy'impunzi kiyobowe na HCR Goma. Muri rusange 1798 muri bo boherejwe mu Rwanda hagati ya tariki 17 na 22 Gicurasi. ngo nubwo AFCM 23 yerekanye icyo gikorwa nko gusubira mu gihugu ku bushake ku baturage b'u Rwanda, ibisabwa ngo byitwe gusubira ku bushake ntibyubahirijwe. Abenshi mu bimuwe ntibahawe amahirwe yo kwemeza cyangwa guhakana ubwenegihugu bwabo cyangwa kugaragaza ko batemera kwimurwa. AFCM 23 yatandukanyije ku ngufu abagabo bashinjwaga kuba muri FDLR, inavanga mu igenzura ryakozwe na HCR mu kigo cya Goma, igenzura ryabereye mu bwirinzi bwitwaje intwaro. Umuyobozi w'umuhuza wa AFCM 23 mu by'ubutabazi Chantal Murekatete Kayitaba yateye ubwoba abakozi ba HCR ababwira ko igenzura ryahagarikwa hagakorwa iyoherezwa ku ngufu. Umugereka wa 39 utanga ibisobanuro birambuye ku mimerere nuko izo rapatriement zakozwe. Izo rapatriement zakomeje na nyuma ya Gicurasi nubwo HCR itigeze itangaza izindi raporo ziyohezwa ku ngufu. Inzitizi zashyizwe ku bikorwa byayo zabujije gukora igenzura ryimbitse rigenewe kugira ngo hemezwe ko nta gitutu cyakoreshejwe imbere no mu gihe cyo kwiba. Ngo muri icyo gihe AFCM 23 yakomeje gufasha no gusubiza mu buryo bw'ibanga ibyo yise impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda mu turere twa Nyiragongo, Masisi na Rucuru, kandi yatangiye gushyira mu bikorwa ingamba zo kohereza izindi rapatriement zigiye kuba, byose bidakurikijwe n'ubuyobozi bwa leta. Kandi HCR ntabwo yigeze igaragara nyine muri icyo gikorwa. Ibi bijyanye no gusimbuza abayobozi b'imidugudu bari bemewe n'amategeko no gusenya inyandiko z'igihugu harimo n'impapuro z'ubutaka, bikorohereza AFCM 23 gushyira mu bikorwa ndetse igashyira mu biganza ubuyobozi bw'akarere n'imicungire y'ubutaka, bityo bigatuma habaho impinduka ku bijyanye n'imibereho y'abaturage n'imitungo mu nyungu z'icyo gikorwa. Ku kijyanye ngo no gukurikirana no gucunga umutekano w'imigabane y'amabuye y'agaciro, amakuru mashya ngo komite ishinzwe igenzura ya CIRGL yasabye gushyiraho komisiyo yihariye yo gucukumbura ibyerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buhishwe bujya mu Rwanda nk'igisubizo ku busabe bwa Congo ku biro bya CIRGL. Iyi nama yemejwe mu nama yihariye y'abaminisitiri bashinzwe amabuye y'agaciro ya CIRGL yabereye i Lusaka ku wa 2 Gicurasi 2025. Aho kandi hafashwe icyemezo cyo gushyiraho komite y'abaminisitiri izajya isura ibikorwa ku mugaragaro no korohereza ibiganiro byubaka. U Rwanda ngo rwahanganye n'ishyirwaho rya komisiyo y'iperereza cyane cyane mu ibaruwa yo kuwa 23 Gicurasi 2025 yandikiwe perezida w'inama y'umutekano ndetse no mu nama y'abaminisitiri bashinzwe amabuye y'agaciro y'uwo muryango kwa 31 Nyakanga 2025. Nyamara abaminisitiri bakaba barashimangiye icyemezo cyabo cya mbere. Kuwa 3 Kanama 2025 umunyamabanga mukuru w'uwo muryango yashyizeho ku mugaragaro komisiyo y'iperereza yihariye ishinzwe gukora iperereza ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya 3T. Ubwo ni ya mabuye ya tini, tantal na tungsten ndetse na zahabu hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kuva muri 2022. Gusesengura imiyoboro y'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo no mu Rwanda, gutanga ingamba zifatika zijyanye n'abohereza amabuye cyangwa ku bihugu bigize CIRGL,
tugiye ngo ku byifuzo n'inama z'abahanga. Itsinda ry'abahanga ritanga izi nama kuri leta ya Congo n'u Rwanda. Inama ya mbere ni ugushyiraho igisobanuro gifatika kandi gikora ku ijambo FDLR n'amatsinda bafatanyije mu masezerano ya Washington n'inyandiko zayo zishyirwa mu bikorwa, hakerekana neza imiterere n'ibipimo by'amatsinda ya FDLR nk'umutwe w'intwaro n'ibyiciro by'abafatanyabikorwa bawo. Hakaba kandi kwerekana neza amatsinda ajyanye na FDLR mu buryo bwuzuye, yaba ari imitwe y'intwaro cyangwa abayoboke bayo kubera ibitekerezo byabo cyangwa imikoranire mu bikorwa bya gisirikare. Icya kabiri ni ukureba ko amasezerano ya Washington n'uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa byakwinjiza uburyo bw'ibiganiro byagutse kandi burimo abaturage bahuye n'amakimbirane n'abandi bafatanyabikorwa bo mu karere. Ku buyobozi bw'u Rwanda, ubwo hariya yari ku buyobozi bwa Congo, ku buyobozi bw'u Rwanda gukorana byuzuye na komisiyo y'iperereza yihariye yashyizweho na CIRGL mu iperereza ku byaha byo gutwara no gucuruza amabuye y'agaciro ya 3Ts na zahabu. Ku nama y'umutekano w'isi hariho guhagarika abari mu makimbirane yo mu karere mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, guhagarika ibihe byose by'ihohoterwa rishingiye ku mategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'amategeko y'intambara, no kwirinda gufata abaturage nk'abo kurasa cyangwa kubatera ingaruka. Iyo niyo nama bageneye inama y'umutekano ku isi. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane. Iyi yari raporo ya Loni tugarutseho igice cya kabiri, aho twe turi kugaruka ku bintu bitandukanye nk'uko mwabyumviye muri raporo ndende. Utarakuri igice cya mbere wareba hejuru urabona iyi video, ubundi wikandeho uhita ubona igice cya mbere. Dukomeze tubane 5 kuri 5. Ndabakura cyane, muri ab'agaciro.